start this press conference to explain some accusations. And first of all, I want to start with what happened in Turkey. As we said before, we International Light College, we said this before actually, strongly condemn the attempted military coup that occurred in Turkey on Friday, the 15th of July, and reiterate that there is no place for military interventions in democracy. Bonjour à tous, je vais vous lire, je vais vous faire la traduction de ce qu'il dit, c'est une conférence de presse et il y aura un communiqué de presse qui vous sera remis. Tout d'abord, comme nous l'avons dit, nous, International Light College, condamnons fermement la tentative de putsch militaire qui a eu lieu en Turquie le vendredi 15 juillet et réaffirmons qu'il n'y a pas de place pour les interventions militaires dans la démocratie. The attempted military coup to overthrow the Turkish government was an act of military aggression and injustice. Le coup d'État militaire, tentative du renversement du gouvernement turc, était un acte d'agression militaire et d'injustice. We have always supported developments of Turkey's democracy despite the increasing anti-democratic practices in recent years. Nous avons toujours soutenu le développement de la démocratie de la Turquie, malgré les croissantes pratiques antidémocratiques au cours des dernières années. Secondly, we have to talk about the accusations, some accusations from Mr. Volkan Türk-Vural, Turkish ambassador. As you know, Volkan Türk-Vural, the Turkish ambassador of Madagascar, organized press conference to accuse our International Light College. We International Light College strongly deny these baseless and unfounded accusations by the Turkish ambassadors. He is accusing us of being the terrorist nests. This is unacceptable accusations. We deny this. We don't accept. We cannot accept this. Deuxièmement, comme vous le savez, Volkan Türk, l'ambassadeur turc de Madagascar, a organisé une conférence de presse pour accuser notre International Light College. Nous, International Light College, condamnons fermement ces accusations sans fondement par l'ambassadeur turc. Il nous a accusés notamment d'être un nid terroriste. Nous devons dire qu'elles sont inacceptables de notre côté. As International Light College, we are always trying to increase the democracy wherever we are, you know, and we are teaching our students values and universal values and modern education. We are giving our students, and everyone knows that. We are here from 2002, and from 15 years we are making education. We are trying to make education better and better. We are trying to increase the education in Madagascar, and our parents, our students, everyone, our teachers, everyone knows that. Besides, when if I am asking them if they see any terrorist act little bit, they can explain to you here. All of them are here now. Nous opérons à Madagascar depuis 2002 et depuis 2002, nous partageons des valeurs universelles à Madagascar et nous sommes totalement laïcs. Nous sommes au courant des lois de ce pays, nous donnons notre meilleur de notre capacité à respecter ces dispositions. You know what I say. Okay, I will repeat that, and there are some misunderstanding. As I told you, we cannot accept these accusations, and we are here from 2002 as international school. We are making education. We are trying to make education better and better. We are trying to teach our students best values, universal values. We are trying to give them the best values. The respect each other, love each other, tolerance. Those kind of things we are giving our students. In the side of the the modern technology with the education, we are matching them. We are giving them best qualities, best
best technologies in our school. So these accusations, we are deeply damaged. We are deeply and emotionally damaged from these accusations, because always why we are here, and exactly we are trying to make understand the people. Muslim cannot be terrorist, but terrorist cannot be Muslim also. We are always trying to show this, and but these accusations is opposite, and we are deeply damaged by this. And also our teachers, Malagasy teachers and Turkish teachers and parents also, they are damaged from this. Nous refusons les accusations qui nous ont été faites. Nous sommes présents à Madagascar depuis 2002. Et donc, depuis 2002, nous partageons des valeurs universelles de respect de l'autre, de tolérance. Nous essayons de faire en sorte que nous partageons ces valeurs-là vers les personnes qui travaillent avec nous et avec nos étudiants. Les accusations qui ont été faites précédemment par l'ambassadeur turc sont des accusations qui n'ont aucun fondement et elles ont pour conséquence de faire un dommage universel, un dommage émotionnel. Les terroristes ne peuvent pas être des musulmans et des musulmans ne peuvent pas être des terroristes. Mr. Volkan Türk also says, he warns the Malagasy people about our school. He says the Malagasy government, and I warn you about these people. They are like the terrorists. He says like that. And then we say, where is the proof? Just show proof. And then if you don't have proof, this will be just accused. Accused is not proof. And then also, this is baseless. These baseless accusations, as I said, you are not acceptable. Actually, this is actually humiliating to the Malagasy people. As I told you, we are here from 2002, and the Malagasy is sovereign country, freedom. They have democracy, and then they are following us. They are seeing us every day. Everyone is coming in the school. They say if there is a little bit terrorist act, they will see this. You know, they will see this, but they didn't see anything like that until from the 2002 until now. So he's saying, I warn you to the government. He's saying like that, Mr. Volkan Türk, I warn you. But what about what? They don't recognize. The Malagasy people didn't recognize this. How? You recognize, you know something, but didn't recognize until now. You know, that's the kind of funny actually. Monsieur Volkan Türk a fait des déclarations, notamment en précisant qu'il y aurait des terroristes ici dans le collège. Monsieur l'ambassadeur lui-même a déclaré, a prévenu le peuple malagasy et le gouvernement. Cependant, où sont les preuves de ces déclarations? Sans preuve, ces déclarations, ces accusations n'ont aucun fondement. Ces déclarations n'ont qu'un unique but d'humilier le peuple malgache et d'humilier le gouvernement. Il n'y a aucun acte terroriste qui a été commis ici et aucune preuve qui va dans ce sens. Comment se fait-il que depuis 2002 jusqu'à maintenant, aucune preuve, aucune déclaration allant dans ce sens n'a été prouvée? Cela n'existe pas, toutes ces déclarations sont totalement erronées. We have to say actually, we are not Turkish government school. We are private school. We are working under Malagasy laws. From 2002, whenever we came here 2002, and then until from that time, we are working under Malagasy law. We respect every law in Madagascar. We respect. So, as I told you, we are not Turkish government school, and then we are whatever they say, and they cannot blame us from something like that, because we don't have any physical connection, any financial connection from the Turkey. Just some private investors who opened this school from 2000 in 2002. Some investors in Turkey, from some businessmen, they came here and they opened the school. Now we are running the school. We have owners of our school. Mr. Talgat, he is Kyrgyz, and we have two Malagasy. Mr. Talgat is there. He is 30% of the company he has owned, and then the other owners is Malagasy people also. Two Turkish people we have owners. This is from 3 countries we have owners in this company, and we don't have any relation with the Turkey government.
And these accusations, as I told you, in this basic, it's baseless. Nous confirmons que la Collège Lumière Internationale est une école privée. Elle n'est en relation aucunement ni avec le gouvernement turc. Le Collège Lumière Internationale travaille sous les lois malgaches et respecte les lois malgaches. Nous n'avons pas de financement qui proviennent de Turquie. Les seuls financements du Collège International sont des hommes d'affaires qui ont créé l'école en 2002. Et donc les accusations qui ont été faites précédemment par l'ambassadeur sont totalement erronées et n'ont aucune base. And also, we worked in many organizations in Madagascar. For example, if we visit to the Ministry of Education, we went together. If we visit the president, we went together. We were working together. Now, why are they accusing like that? From our side, we cannot understand. Comme il a été dit précédemment, la Collège internationale est présente à Madagascar depuis 2002, avant l'arrivée de l'ambassade ici à Madagascar, qui n'est arrivée ici qu'en 2009. Lorsque cette ambassade a été créée ici à Madagascar en 2009, elle a été créée avec l'aide du Collège Lumière Internationale. Nous avons participé à la création de cette ambassade. Nous l'avons aidé, nous avons facilité ses communications avec le gouvernement. C'est grâce à nous que cette ambassade a pu parvenir là où elle est. Nous avons collaboré ensemble, nous sommes allés voir les membres du gouvernement ensemble, nous avons travaillé ensemble. Pourquoi est-ce que cette ambassade fait ces déclarations-là actuellement alors qu'ils ont collaboré avec nous depuis ce temps-là? We have scholarship students in the school, 20% of the school. And we have 2,070 students in our school, and from preschooler to secondary school, in the class tournament. We have 270 students, and 20% is scholarships. That means, and we are giving everything, every chance to them to educate themselves. We are giving a chance to them, and when they graduated from our school, they go to outside of the countries. And for example, they went to Turkey, most of them. They went to Turkey, and then some of them went to the United States, some of them went to Europe, some of them went to Asia. And you can ask them, and what are we doing here? What did we do until this time? And then they will explain themselves. They will explain the school very well to you, better than me actually. I'm here for 1 year just. The Malagasy people, Malagasy teacher and the parents knows the school better than me. Nous avons des étudiants ici qui bénéficient de bourses. Il y a plus de 270 étudiants ici à Madagascar, ici dans le collège, et plus de 20% bénéficient actuellement d'une bourse. Nous leur donnons l'opportunité d'avoir une meilleure éducation, et la plupart des étudiants qui sont ici peuvent ensuite partir à l'extérieur, notamment en Turquie, mais aussi aux États-Unis, en Europe ou en Asie. Vous pouvez leur demander quelles sont les activités qu'ils ont ici, leur demander comment est-ce que nous les aidons à évoluer, pour que vous puissiez comprendre exactement qu'est-ce qui se passe ici et pour prouver que les déclarations qui sont faites sont fausses. Mitaiza ny ankizy izay ato hitovy ao anatin'izay resaka hoe dialogue, ny fifankatiavana, ny fifanajana, ny fanajana ndray aman-dreny, ny fanajana ny mpiara-mianatra. Mitaiza ny ankizy ny atao hoe valeur universelle izay ilain'ny olombelona le izy, ny olombelona tsirairay avy mba ahafahantsika miaina ao anatina tontolo iainana tsara. Izay zany zavatra nataony tato hatramin'izay ary mbola hotohizanay le izy. Satria izay hitako hoe tsara ihany koa ny Madagascar ho an'ny ankizy zany ho antsika firenena malagasy, ho antsika malagasy anisany dia ao anatin'izay ihany koa izay misy hoe vahiny mianatra ato afaka mahazo tombony amin'izay zavatra izay. Fa izay teneniko hoe anisan'ny vavolombelona zany milaza ny zavatra izay hoe tsy nahita, tsy miresaka momba an'izany atao anatiny ty se politique. Sotra desaka ty. Madame, je vais teny frantsay, misy teny malagasy ihany any zavatra teneny. Nisy fotoana nanana DG zay dia nandeha izy
dia zao no afatra nataony tamin'izay hoe misy zavatra anankitelo izy apetrako koa aminao afatra. Ny voalohany indrindra ny tokony hitazona ny toerana lehibe indrindra ao amin'ny fiainanao dia Andriamanitra. Ny faharoa izy dia ny fianakaviana, ary ny fahatelo dia ity sekoly izay tenin'izay dia tsaroako foana hatramin'izao, ary nanomboka teo no nitiavako an'ity sekoly ity, izay sekoly tsy ahitako acte de terrorisme na dia anankiray ary niasa tato nanomboka tamin'ny 2005 ka hatramin'izao. Nanomboka zany niara-niasa tamin'ireo Turka ireo, izay ahitako ny fanajany an'izany atao hoe fiaraha-miasa miaraka amin'ny Malagasy. Satria ny antony ilazako an'izay dia partenaire, mifandahitana isanandro isanandro, mitravailler en équipe amin'ireo Turka ireo izay amin'ny fanabeazana ny ankizy. Ny fitiavana ny tena zavatra lehibe indrindra tena hoe ankatoavin'ny sekoly. Tsy misy mihitsy resaka violence ato anatin'ity sekoly ity. Noho izany afaka mahatoky nareo fa tsy misy an'izany ato. Tsy milasy izay fampandainy ny ambassadeur, fa kosa tsy maintsy nanao an'izao conférence de presse zao zay noho ny antony ho an'ny ray aman-dreny izay ato. Tsy maintsy manazava izay ny situation actuelle, légalement, juridiquement, amin'ny ray aman-dreny hoe izao no tena situation actuelle de l'école. Mahatoky anay ireo mpampianatra ireo. Noho izany zahay koa dia manome toky foana fa mbola anabe ny ankizy rehetra ato amin'ny fitiavana, amin'ny fo, tena fo, tsy manabe mampianatra fotsiny fa tena manabe ary manaraka andreo. Je témoignerai en disant que j'aurais la prétention de dire que nous sommes qualifiés pour juger l'éducation qui a été donnée à mes enfants, ayant moi-même reçu l'éducation secondaire en France, à Paris, au lycée Montaigne tout d'abord, au lycée Louis-Grand ensuite, qui était à l'époque considéré comme le premier lycée de France. J'ai donc reçu une bonne éducation qui permet d'évaluer celle qui fut ensuite donnée à mes enfants. J'ai eu à faire la comparaison avec d'autres pays, puisque en 2005, je quittais Madagascar pour aller travailler à Kinshasa en mission, pour le Bureau Veritas, que je dirigeais déjà ici, et dont les activités ont cessé en 2004, jusqu'en 2010. Et quand je suis rentré en 2010, mes enfants ayant été scolarisés à Kinshasa auprès de l'école américaine, je souhaitais que le plus jeune d'entre eux, qui avait 2 ans et demi à l'époque, conserve les notions d'anglais acquis bien difficilement déjà à Kinshasa, mais qui les conserve en tout cas, et le plus vieux, qui à l'époque avait 7 ans, puisse aussi conserver ces notions. Il s'est trouvé que la proximité de notre domicile de l'école du Collège international de la Lumière nous a permis de constater que cela était possible. Et depuis, nos 2 enfants sont scolarisés dans cette école et je dois dire qu'on fait des progrès considérables. Parce que cette école établit un véritable partenariat avec les parents d'élèves qui sont ici ne le démentiront pas. Les nombreuses réunions que nous avons eues ensemble avec les professeurs allaient toutes dans ce sens. Et jamais, au grand jamais, nous avons eu à échanger sur des considérations ou politiques ou religieuses. Cette école, bien sûr, est d'origine turque, comprend des professeurs qui sont tous musulmans. Les élèves, pour l'ensemble d'entre eux, sont chrétiens ou protestants ou catholiques. Mes enfants, comme l'ensemble de notre famille, est agnostique, complètement. Dans notre maison, nous n'avons ni Dieu ni diable, on vit bien, et c'est aussi toléré par l'école. Les échanges ont toujours été très clairs, et surtout, la tolérance prêchée par l'école a permis aux enfants de bien communiquer entre eux et d'avoir des amis de toutes origines. Cela est d'autant plus vrai que nous les recevons leurs amis régulièrement à la maison
Et alors, si je ris, c'est que, effectivement, je traduis ici des écrits de livres qui peuvent exister chez nous, dans la mesure où ces enfants disposent d'une salle de jeu, où ils peuvent s'amuser, échanger, etc. Et aussi venir chez nous en période scolaire, travailler ensemble, préparer des diplômes, préparer des examens, etc. Ce qui est bénéfique pour eux. Tout se passe toujours très bien et de façon très conviviale. Voilà, principalement les moyens que je voulais apporter. Et si je ris aujourd'hui, c'est parce que j'étais hier en colère, j'ai pu rester changé en étant très en colère sur Facebook. Et en fait, je disais tout à l'heure à un des parents d'élèves qu'il valait mieux en rire parce que c'est vraiment une accusation totalement ridicule. Ray aman-dreny mpianatra ato amin'ny Collège La Lumière International. Anisan'ny ray aman-dreny efa ela teto satria efatra ny zanako. Ny zanako vavy matoa efa mianatra any amin'ny université ary ny telo ambiny dia mbola mianatra ato daholo. Ny zanako vavy matoa no anisany ankizy vavy voalohany nianatra tato. Izay teneniko hoe classe de 4e tany amin'ny école française no naveriko 6e tato amin'ny Collège La Lumière International. Satria ny antony en anglais fampianarana dia tsy nahay anglais mihitsy izy ny encadreny ireo mpampianatra ireo izy mba ahafahany mianatra anglais niditra tao anatin'izay classe 6e zay. Io zanako vavy io no ankizy vavy voalohany ihany koa. Izy ny voalohany vehivavy nanao olympiade turque. Grammaire ny nataony tamin'izany andro izany. Miteny turca tsara couramment. Mianatra any amin'ny université catholique any amin'ny UCM izy amin'izao fotoana izao. Izay teneniko aminareo hoe niveau 3e izy no nanala bac. Afaky izy nanao concours tao amin'ny UCM 3e année, nanao licence teo izy miditra 4e année izao. Ny tiako lazaina amin'izany hoe natakatra tsara ny niveauany. Tsy ny olona rehetra tafiditra ao amin'ny UCM fa natakatra tsara ny niveauany azany atao hoe UCM. Tsy mbola ny double na vita licence tamin'ity taona ity. Ny zanako faharoa indray no ankizy lahy nandeha tamin'ity taona ity nisolo tena ny Madagascar tany Afrique du Sud. Nanao olympiade ihany koa izy tamin'ity taona ity dia izy rery no nisolo tena Madagascar tany ivelany tany Afrique du Sud izy. Tapa-bolana teo eo dia nitety any Europe izy. Tena nankasitrahanay an'ity fianarana ity izay hoe tsy nikitikitika ny finoanay, tsy nisy fanomana. Tena respectenay ny hafa no tsondrondrany zanakay kosa taty ampianarana. Satria ohatran'ny fanajany tsirairay ny anazy no anajany olona ihany koa ny anao dia tsy ajainay izay. Be dia be ny zanaky namanay nanontany manahoana aiza ahoana ny fomba fitezanareo. Tena mpanetrentena tanteraka ny ilazana an'izany hoe ahoana ny fomba hitezanareo zanakareo. Asahanay n'izao fa ankoatran'Andriamanitra izay nametrahanay ny fiainanay dia nisy fitezana tato anatin'ity école ity an'ireo zanakay ireo. Ary tena sahanay zany na ny zanako vavy matoa 19 ans izy zao gamba kosa mba anisany hoe nahazo stage izy zao any Bangkok miteny anglisy tsara, miteny frantsay tsara ary miteny turca tsara. Tato anatin'ity fianarana ity no nahaizany an'izay rehetrarehetra zay. Satria ny zanako anakefatra za tsy nanana moyen hoe vola be andehanako mampianatra ny zanako any amin'ny école eritreretintsika eto Madagascar fa tena ambony hoe collège lycée français na
na American School. Fasahako miteny aminareo fa tsy ambanin'izany ny fahaizan-janako. Raha ny zavatra hitako sy ny zavatra andalovana isan'andro isan'andro. Nety tamiko izany l'école, nety tamin'ny finoko, nety tamin'ny zavatra rehetra ny fitezana ny zanako tato anatin'ny fianarana ity. Raha amin'ny examen ireo zazy ireo dia misy manao sacrifice ireo mpampianatra ireo. Nantany voalohany aloha dia hoe misy fampianarana finoana ve ao? Zany hoe tiako fantarina hoe misy fampianarana silamo ve ao? Dia nahazo valiny aho hoe tsisy fampianarana finoana silamo ao. Dia ny tamiko zany satria za kristianina. Zany hoe zanako zany tsy voatery anatra silamo, finoana silamo, fa turque, nampianarina izy turque. Everiko fa normal zany, ranoman teny dia nianatra allemand izy. Zay anankiray. Ny anankiray tiako mahaliana koa dia zao, rotaona zay ny zanako no tato. Fa tao anatin'ny enim-bolana fotsiny izy dia nainy teny anglisy couramment. Ary vao tamin'ity taon'ity zao nandeha tany États-Unis, tany New York, nanao olympiade zay nikarakarainy ny sekoly amin'ny collège de la Lumière internationale. Ny andraikitra zay zanako dia zao police, contrôleur général de police ny amin'ny grade, ary tompon'andraikitra naharitra ela tamin'ny fanadihadiana amin'ny taon'ny brigade criminelle zany. Zay ny andraikitra ny ankety tena Madagascar. Ny tiako resahana efa tsinona fa mahakasika anty collège de la Lumière internationale eto Madagascar zany eto Ivato no mipetraka izy. Hatramin'ny 2002 no nitsangana ny collège teto Madagascar, ary za koa tapony taozany dia directeur ny police judiciaire. Tiako lazaina mifantana any amin'ny police zany mifantana ao amin'ny direction tantany koa zay fitaraina raha mahakasika momba ny terrorisme sy ny tariny. Ka hatramin'izay ka hatramin'izao marina fa tamin'ny 2014 no niova direction tantanina zany. Zany hoe ao amin'ny direction ny programmation suivi évaluation mbola mahita taratra ny zavatra tokony miantefa any amin'ny direction police judiciaire ihany koa. Tiako lazaina dia mbola sy nahitana taratra na dia indray mandeha fitaraina mahakasika momba ny collège de la Lumière internationale eto ny fanalazana ny Ivato. Hatramin'izay ka hatramin'izao zay no lazaiko zany. Ka dia filazana fa hoe terroriste ny olona ato anatin'ny collège de la Lumière internationale mbola sy nahita fitarainana mahakasika an'izany ny tao amin'ny police nationale. Lazaiko police nationale na dia efa tsy aotsony fa ao amin'ny direction programmation suivi évaluation ny tena taozao dia tokony ahita ihany satria zavatra rehetrarehetra zay ataon'ny direction manerana ny nosy tsy misy mifantana ao amin'ny service zay miapaketa. There are some chaos in Turkey now about the coup, the military coup. The people, the government has trying to relate the coup with some organization, the Hizmet movement or something like that. They are trying to do, and they are trying to do this. And this is what I know. This is what I read from newspapers, and then I follow the European countries now. I follow the United States newspapers, and then Asia also. And then this is not my idea. I'm just explaining from their newspapers. And what we follow now, and in Turkey there's chaos. There is after the coup, and there is witch hunts, and the old people they are taken by the government in jail, and then
There are some problems like that. And the terrorism, and they are accusing them, they are like a terrorist, they are like they are related, their actions with the Hizmet movement, by Fethullah Gülen, you know, there are some people like that also in Turkey, and they are trying to relate these terrorist organizations with them. And also outside of the countries, there are 170 countries inside the Turkish schools. And they are trying to relate this kind of terrorism with those schools also. And why are they doing this? We are not sure, but as I told you from the newspapers, there are some terrorism organizations in Turkey, Daesh, like ISIS, and Turkey itself, the government is pumping this kind of things, and they are trying to cover their actions by blame some organization like that. They will blame the Hizmet movement, and then whatever they do behind the curtain, they can continue. They can do that easily. So no one will see that. But everyone knows that in European countries, as I told you, in Turkey, the normal people, nurseries in medical care, they are taking some medical care to the terrorists. They are sending to outside of the countries. Everyone knows that. It's not the agency information, Everyone is talking about this now. So what we see, they are trying to do this. They are trying to cover their sins. What we see from here. The second question, I will give Mr. Vijay about this, and he will answer. Misaotra betsaka momba ny fantaniana voalohany angamba ny fantatsika ankehitriny fa misy kaosy any Turquie amin'izao fotoana izao, tao aorianan'ilay coup d'État iny, raha ny hevitra zany amin'ny famakiana gazety avy any ivelany rehetra, dia ankehitriny misy atao hoe chasse aux sorcières amin'izao fotoana izao any Turquie, ary misy ifandraisany io chasse aux sorcières io amin'ny zavatra mitsangaty amintsika sy amin'ny collège international amin'izao fotoana izao. Amin'izao fotoana izao dia misy école hafa maneran-tany any amin'ny toerana hafa any eo amin'ny 70 pays eo izay misy zavatra mitovitovy amin'izao mitranga. Ny antony dia tedavina misy olona zany a Turquie mihevitra mampifandray an'ilay action terroriste any sy amina mouvement hafa izay maneran-tany. Ka ny tena ifandraisan'ireo aminay dia mazava ny zavatra voalaza teo aloha teo fa tsisy financement terroriste mihitsy dia tsisy terroriste entinareo teo daholo ny mpianatra sy ny ray aman-dreny mpianatra milaza fa mbola tsy nisy an'izany teto, entinareo teo koa ny mpiara-miasa ao polisy milaza fa mbola tsy nisy an'izany teto rehefa mampolo taona an'izay teo. Momba ny fanontaniana faharoa hoe inona ny fepetra mety ho raisina mety misy fahasamborana ve? Io angamba ny miankina amin'ny tsy fantatsika izay fahafahan'ny ambassadeur mampisambotra na mametraka ny milazan'ilay zavatra nolazain'izay tsy fantatry hoe le izy hatramin'izao hoe inona ny antony ataonany an'azy io, fa dia hitantsika mendarana io angamba ny fanazavatra ao amafisinay dia raha tsisy valana ny fangatahana nolazaina teo hoe milazana reo na eto pofo fa raha tsisy pofo dia manekena reo hoe diso na hoe misy fahatsoa ataonareo ka raha tsisy izay zavatra anatin'ilay roa andro resahana teo dia mipetraka fitorina izahay collège international. I just want to say something more, and what is our relation between those events in Turkey? And as I told you, they are blaming, they are accusing also Hizmet movement and Fethullah Gülen, and they are saying we are followers for Fethullah Gülen, for Hizmet movement in this country, Madagascar, and also the other countries. But you can inspire as a personally from someone, and everyone has inspired from someone. I'm sure about this. And they have some idol, and the people in their life. So we are also reading Fethullah Gülen's book. We are reading, and we are inspired from his thoughts. What is he encouraging for the education? And he is telling the education, if you are making education,
and give the people values, give the people universal values at the same time. For example, if you teach chemistry, give the people, and besides chemistry, I am a chemistry teacher, actually, that's why I'm talking about this. And if you teach chemistry, and also you will teach how to use that for the goodness of the people, for the good side of the people. For example, if you graduated from some school, and then if you go to make bomb and then explode himself, it's not true. He's encouraging for this. He's encouraging do not do this. And this is not the Islam. This is not any religion related about any religion. He's, for example, telling this. For example, I aspired like that, and then someone aspired like that from the other countries, and then they are volunteer. They want to go, and then they want to work there, and then they want to open the schools. This is the organization like that. And then now they are trying to blame these organizations, all of the terrorist organizations, you know. But we always says we are always support the democracy. We are always against the anti-democratic events, even the coup, military coup. We are the standoff, and then we are always the not supported something like that, and then we hate kind of things. You know, we always said that, and before also we explained this. This is what I believe. This is what I know from the newspaper also about Turkey. Rakonte vola zakeo dia mafisina zany fa mety misy olona zany any Turquie miezaka mampifandray zavatra ataonay aty sy ny zavatra ataony mpitolagolena sy le action terroriste eo amafisinay fa marina fa mety misy hevitra hitanay zay mahafinaritra anay amin'izay hevitra aparitaky andriamatorgolena nisan'izany ny fanamafisana ny fampianarana fizarana sotroavana iraisan'ny olona rehetra zay miezaka mampiseho an'ny olona zay mahatsara netra ao anatiny. Fitolagolena hitanay hoe nisy am'zaran'izay anisan'ny boky vakinay zany ao anatin'ny fitantrana. Fa hatramin'izay dia manamafy zahay fa zahay dia manovana tanteraka ny demokrasia ary mandatanteraka ny fanatanterahana an'ilay coup d'état tsy misy ifandraisany aminay mihitsy fanaovana zareo amin'ny coup d'état na resaka terrorisme iny. 15 juillet, iny zavatra izy dia heverin'ny collège international fa ohatrany hoe agression militaire sy justice. Ny antony nanaovana an'ilay conférence de presse androany dia hiezaka am'zaraina am'fantarana anareo fa hoe tsy misy an'izany terrorisme na acte terroriste na financement terroriste zany ny collège la lumière internationale. Mihevitra izahay fa misy fahatsona lehibe mihitsy nataon'ilay ambassadeur tamin'izy nanao le conférence izy nanao an'ilay fanambarana ataony tamin'iny andro. Izahay hatramin'ny efa tamin'ny roa sy roa arivo teny Madagascar hatramin'izao zay mbola eto foana areninareo tsara fa nisy olona teo miara-miasa amin'ny polisy ianao mahafantatra tsara satria nanao fanadihadiany koa izy ary afaka manamafy fa tsy nisy an'izany hoe acte terroriste na action terroriste zany teto amin'ny sécurité hatramin'izay ka hatramin'izao. Ankoatr'izay raha ohatra ka sanatria hoe misy tokoa zany zavatra zany mazava ho azy fa efa hita ny mpanao fanadihadiana aty amintsika na ny polisy na ny gendarme na ny manavahefana hoe misy azy zavatra izay ka manamafy izay fa fananambaraka ataon'ny ambassadeur ny na ny fanjakana malagasy na mivoaka malagasy na izahay koa zany mazava ho azy hoe ny filazana nataony tamin'ny conférence de presse zay. Noho izany zany zay dia manantena zay fa ilaza izy fa diso ny zavatra nolazainy ka hiverina amin'ny teny raha ohatra ka tsy miverina amin'ny teny izy dia mazava ho azy mety ametraka fitoriana izy iray any fitsarana. Mbola ho idiranay azavay le lalindalina koa momba an'ilay izy anao izany mbola miandry an'ilay kely le fepotona kely nomenina nomenay izy aloha zao hoe ahoana moa zany Mbola tsy nahazo orinasa Did you receive any monies about closing the school? No. Mbola tsy nisy menace aloha hoe wakatona an-tsekoly. No one even came to school to investigate or to ask some questions also from government. Mbola tsisy olona mihitsiny navany amin'ny gouvernement navany amin'izy nanatona ny sekoly nanontany ahoana ny fandehan'ireo zavatra ireo ahoana mitombona sa tsy mitombona fa hatramin'izao zay. Directeur à l'école? My name is Ali Matour. I am Turkish guy.
from Turkey, and I am here for 1 year. I was in Yemen before. Madagascar. I have been there 3 years. I am chemistry teacher also, and also I am director of the girls section, the international lifeguard.